Gost trećeg Dnevnika je kandidat za novog predsjednika HDZ-a Tomislav Karamarko. Dobar večer, dobrodošli gospodine Karamarko. Dobar večer. Koji su vam glavni aduti? Koji su glavni aduti? Pa glavni aduti su to što sam ja jedan od osnivača Hrvatske demokratske zajednice, dakle još negdje druga polovica 89. godine. Adut je i to što zapravo znam šta treba danas napraviti sa Hrvatskom demokratskom zajednicom da ju vratimo na stare staze, rekao bih, slave i pobjede. A treća stvar, isto tako važna, je to da mogu ponuditi sve ono što sam ovih 20 godina radio služeći svojoj domovini na raznim vrlo osjetljivim pozicijama i dužnostima. Hoćete li biti novi predsjednik HDZ-a? Pa da to ne mislim, ne bi se ni kandidirao za... Teško vas je dobiti za razgovor. Zašto ste izbjegavali do sada? Pa ne, nije mi teško dobiti za razgovor, nego ja mislim da trebam razgovarati i nastupati onda kad treba i imam nešto za reći. Ili kad me vi imate nešto pitati. Tako i pitanje ovih sučeljavanja. Isto tako Zašto ste odbili sučeljavanja prošli tjedan? Iz jednostavnog razloga što smatram da sučeljavanje trebamo raditi, realizirati unutar stranačkih struktura. Ja mislim da to treba biti prije svega stvar naših članova, da nas oni ocijene, da nas oni vide, da se pred njima prezentiramo. Ovo sve drugo mi sliči malo na zabavu javnosti koja možda nije potrebna. S druge strane, zbog digniteta same stranke i svih nas pojedinaca, nisam za to da one takozvani prljavi veš izlazi u javnosti. Znate, iz druge stranke imaju prljavog veša, ali lijepo ga sakrivaju, prikrivaju, sklanjaju, a naš izgleda mora puniti prve stranice dnevnih novina i vaših emisija. Kako financirate svoju kampanju? Kako financiram? Evo, za sada to financiranje ide jednostavno i nekako podnosimo, jer nije skupo, radi se samo o plaćanju goriva kad putujemo i nekakvoj sitnoj reprezentaciji. Međutim, naše aproksimacije i procjene govore da ću uskoro morati ući u neke očito kreditne obaveze do jedno sigurno 10.000 eura. Koliko ćete ukupno potrošiti? Pa ne znam, to sigurno, gledajte, ispod 100-120 tisuća kuna sigurno neće ići. Šuška se da ste dogovorili koaliciju sa Darkom Milinovićem. U toj kombinaciji biste li vi bili predsjednik ili dopredsjednik? Ne, nismo ništa dogovorili, doista to je dezinformacija. Jeste li bili u njegovom stožeru? Mi smo svi dobri, ali ništa se mi ne dogovaramo u tom smislu, nema nikakvih dvostrukih igara i mislim da je ovo dobro za Hrvatsku demokratsku zajednicu, da smo otvorili jedan jak i snažni demokratski proces i dobro da ima toliko kandidata i da se natječemo, svako ima svoje adute, ja mislim da imam najviše aduta i nikakvih dogovora nema. Komunicirate li s ostalim kolegama iz HDZ-a, protukandidatima? Apsolutno komuniciramo. Kakva je atmosfera u stranci? Kakva je atmosfera? Gledajte, sad ću vas možda iznenaditi, svi misle da je atmosfera rasula, konfuzije i tako dalje. Ne, nije. Rekao bih da se stranka spontano demokratizira, atmosfera je dobra zato jer su se ljudi potpuno otvorili, jer žele jedan novi HDZ. Znate, u stranku se ulazi dragovoljno i svako ko uđe u stranku želi biti tretiran kao ravnopravni član koji ima pravo nešto reći iz želje da doprinese svojoj stranci i svojoj zemlji. Znači ne prijeti raspad HDZ-a? Kakav raspad? Gledajte, HDZ će nakon 25. biti jači kao nekad. Jači nego bilo kada. Ima li u HDZ-u mjesta za neke bivše kadrove? Pa ovisi o kojoj, naravno, to ćemo vidjeti. Ne bih to sad komentirao, postoji i statut stranke i tako dalje, ja nisam tu sad ovlašten da o tome pričam. Ovih dana svi političari nekako su na testu engleskog jezika. Kako biste svoj engleski ocijenili od 1 do 5? Pa ne znam, teško mi je to, ne prakticiram ga, tako da mi ga je teško ocijeniti od 1 do 5, ali svakako će trebati poraditi na tom ako bude potrebno, ali doista mislim da je to u ovom slučaju sekundarna stvar. Gospodine Karamarko, hvala vam na gostovanju u Trećem Dnevniku. Molim lijepo. U razgovoru za televiziju Sloveniju bivši predsjednik Stjepan Mesić komentirao je i unutar stranačke izbore u HDZ-u. Iako nisu u velikoj ljubavi, Mesić smatra da Jadranka Kosor ima najviše izgleda da ostane za kormilom HDZ-a. Teško je procijeniti tko će pobijediti na tim izborima. Najviše šanse ima Jadranka Kosor. Ali svaki onaj koji pobjedi na izborima za čelno mjesto Hrvatske demokratske zajednice, on mora demokratizirati stranku, on mora mijenjati politiku te stranke.